Madada kagali mujafa melankola. Nizo wekitibwa Musota Daniel nga nize atwala amyuka atwala byemizano mu Busoga olwalero luno lwaisano lya amaani no nga tuli wano ku lusozi olw'Ekagulu olusozi luno lwa byafaayo lwa bya bulambuzi nti buli muntu nandikubiriza nti yandibaire yetanira okwida ku lusozi luno olusozi luno oluba ku wangulu eno eri yempewo enogovu obulungi yabayo akayanda ketwandikobye nti ngabaganda bakoba nti akayanda ka Kabaka twena tulina akayanda ka kyabazinga waife gabula diopo wokuna so amadi gamu kisaino era gainogoga ndogoza nti wobo gagemyemu kubugeme bani wesimulako amadi ago gamu kisaino nti nandi kubiriza abantu bona abasoga n'abana Uganda abaliye bali yona nti babyetanire nti tutuka kuluna ko ngalo no tunaze twidawano kulusozi olw'Ekagulu bona bavueyo baide babenga tusanukiranga walala olusozi luno lugeza obungi obwa feet kanti ogere mu feet bili 13 oba wano walengera ebibuga byona ebiri mu kumpi mu Uganda kubaga no tusika Lake Kyoga twasika Victoria yona ni jinja tuba tugirengera Kaliro ni kubule ku Ntuma Soloti yona kabula maido tuba tubalengera ku lusozi no lwa amaani ino olunaku luno lusisa abantu banjinga bweni n'okukyogera nti n'abazungu tulinabo balala bona baidi okubona kiye kiba ku lusozi luno abantu baliwo banji ino era twena tulisa gamba nise ife gabula diopo wokuna alunini n'abageni babakulu abaidye era gendo gera wano saawe eno ali kubona
nti awumulamu katono mekabiri Walele. Gato ole wanizeno. Aya, ona. Halo. Namna gani wewe? Sawa sawa. Wakuamu. Ate. Eza kwa yao. Nyo. Bale daka ifoto pile wa.